Mochulay ni makasaupyo kareng anak panlaluda pang alinang at apalawak ing kasanayan da king pamanyulat. Mayayakit siya ing kombensisyon king pamanyulat. Kaibat na ning pamagaral ken mochulay ni deng anak asahan dang akilala ing pamalit panlagyo. Agagamit siya ing pamalit panlagyo king aldol dong pamibiyebye. Makasulat at telatag mayayakit ing kombensisyon king pamanyulat. Basa niya yung telatag, kopyan at samasanda ring letra para mabubuya ing gustong panyalita. Bilang 1, Mintaya yating ko king sipuna. Mintaya yating ko king sipuna. Reng letra yapin niya ding sipuna. Nanuya ing mabuong panyalita. Uwah gusto ka, kusina. Bilang 2, Deng anak naglinis la king lamo. Deng anak naglinis la king lamo. Ding letra yapin la ding lamo. Nanuya ing mabuong gustong panyalita. Uwah gusto ka, mula. Bilang 3, Meglutuyang amlo kiyapo ko. Meglutuyang amlo kiyapo ko. Ring letra yapin la ding amlo. Nanuya ing gustong panyalita. Uwah gusto ka, ulam. Bilang 4, Memyalong kami harap nalda. Memyalong kami harap nalda. Ring letra yapin la ding nalda. Nanuya ing panyalita ang mabubu. Uwah kagaling mo, dalan. Bilang 5, Atinyang bayong role, ikoyang ku. Atinyang bayong role, ikoyang ku. Ring letra yapin la ding role. Nanuya ing mabuong panyalita. Uwah gusto ka, relo. Ing parapo netong yang serye ning panyalita na makasalese, makaugne at eganagana atin kaugnayan keng paksa. Deng parapo malyari lang maneng dakal o informasyon. Pamangamit subject, object at pamalit pamamandi keng metong aparapo makasaupla para mas antinjan tayo ing laman ning talata. Balang parapo yang abes subject, amagtukoy ken pekapaksamo. Ing pamanyulat parapo, gagamitan ng niyang kombensisyon, kalupaning spelling, gramatika, at bandas. Makasaupla reni para lumine na kaisipan reng anak king pamanyulat ng sariling parapo. Gamit siya ing reni ding, these are, at reta ding, those are karing makatuking panyalita. Lawen lading letrato king lalang. Bilang 1, lawen ing litrato. Nanuya ing sagot. Uwah kagaling mo. Reta ding. Reta ding animales. Reta ding animales. Bilang 2, lawen ing letrato. Nanuya ing sagot. Uwah gusto ka. Reni ding. Reni ding libro. Reni ding libro. Bilang 3, lawen ing letrato. Nanuya ing sagot. Uwah gusto ka. Reta ding. Reta ding prutas. Reta ding prutas. Bilang 4, lawen ing letrato. Nanuya ing sagot. Uwah kagaling mo. Reni ding. Reni ding ayok. Reni ding ayok. Bilang 5, lawen ing letrato. Nanuya ing sagot. Uwah kagaling mo. Reni ding. Reni ding lobo. Reni ding lobo. Basa yung kwento, pakibatan la ring mitutuking kutang. Ilugan letra ning gustong pakibat. Ing pamagat na ning kwento, ing manika ng Naya. Sinulat ng Justin Luis G. Ramos. Ako Inaya.
Pito na kong banwa, mag-aral ko keng masipag elementary school. Atin kong paboritong manika at iya mo ing buri kong tiyalungan. Kapuya mo ing manikang ayta. Anyang misa na yaldo, may walaya ing manika ko. Eko balu, no ka rin ke alage, inya sabyana na ko nitang lalaki. Kaya kaya ining manika ngayon, sinagot ko, opo, kakuya po ing manika. As na akong kasayaan niyang mibalik yakako ing manika. Malibat ka nito, kunele ko keng siping ko ing manika ko. Bilang 1, nanuya lagyo ing anak king kwento. Nanuya lagyo ing anak king kwento. A. Abby. B. Naya. C. Rose. Uwa, kagaling mo. D. Nayo. Bilang 2. Pilaneng banwa inayo. Pilaneng banwa inayo. A. Atlong banwa. B. Apulong banwa. C. Pitong banwa. Uwa, kagaling mo. C. Pitong banwa. Bilang 3. No ka rin niya mag-aral inayo. No ka rin niya mag-aral inayo. A. Dakila Elementary School. B. Masipag Elementary School. C. San Juan Elementary School. Uwa, gusto ka. B. Masipag Elementary School. Bilang 4. Nanong klaseng piyalungan ing paborito ng Naya? Nanong klaseng piyalungan ing paborito ng Naya? A. Bola. B. Manika. C. Robot. Uwa, gusto ka. B. Manika. Bilang 5. Nino ing menakit keng manika ng Naya? Nino ing menakit keng manika ng Naya? A. Itang babae. B. Itang lalaki. C. Itang apo. Wah, kagaling mo. B. Itang lalaki. Pansinan nyo Kenny, ing pamalit panlagyo, pronouns. Atin kong paboritong manika at iyamu ing buri kong piyalungan. Ana kong katula anyang mibalik yakako ing manika. Pamalit panlagyo, pronouns. Salitang gagamitang pamalit karing panlagyo o lagyo da ring tao, lugar o bagay. Personal pronouns, panghalip pantao o panghalip personal. Salitang panalili karing lagyo da ring tao. Halimbawa, ako, iya, ko, ila, kayo, kayo. Object pronouns, salitang pamalit king pangalan king telatag. Possessive pronouns, salitang sasabing pamagbandi. Halimbawa, kaku, keko, kayo, kekatamu, kekayo, karela. Kompensasyon king pamanyulat parapo. Conventions in writing. Wapindeng spelling, gramatika, maragul letra, ampong bantas. Halimbawa, ning bantas, tuldok, ampong, tama. Lawenla ring litrato, bilugan, ing letra, ning gustong sagot. Bilang 1. Mamangan, patlang, ikoyang ko. Mamangan, patlang, ikoyang ko. A. Kaku. B. La. C. Ya. Wah, gusto ka. C. Ya. Bilang 2. Patlang, ikarla. Patlang, ikarla. A. Ako. B. La. C. Ya. Wah, kagaling mo. A. Ako. Bilang 3. Mamyalong, patlang, potang basketball. Mamyalong, patlang, potang basketball. A. Ako. B. Kaku. C. La. Wah, kagaling mo. C. La. Bilang 4. Magkanta patlang kiniskwela Eliza.
Magkanta patlang king eskwela Eliza. A. Ako. B. Kaku. C. Ya. Dua. Gusto ka. C. Ya. Bilang 5. Manasan patlang ring mi kapatid. Manasan patlang ring mi kapatid. A. Ku. B. Kaku. C. La. Dua. Kagaling mo. C. La. Basa niyang masalese ing makuyad a kwento. Ing pamagat na, ing anak a magsumikap king pamagaral. A sinulat ng Justin Luis G. Ramos. King maliblib a lugar king barangay Maligaya atin miindang makatuknang malawit king sibilisasyon at alang kuryente. Anyang misa ni Aldo atin niyang sinabi ing anak king Indana. Ima, ako po, samasan ko po ing pamagaral ko para maging kong doktor at alikata na magkasakit king biye. Sagot ning Inda king anak, awa, manigaral kang masalese para atupad mo ing pangarap mong maging doktor. Dagdag na pang sinabi ning anak king kayang Inda. Ima, sopan ko na naman po deng masakit a kalulong tao. Simula kanida ing anak megsumikap ya king kayang pamagaral para atupad ni ing pangarap ng maging doktor at makasaop karing tao. Kompletwan niya ing telatag. Gamitan la ring pamalit panlagyo at tsuking kawon. Deng salita at tsuking kawon, yapil na ding ako, kata, la, ya. Bilang 1. Lima, patlang po, samasnan ko pa po lalo ing pamagaral ko. Lima, patlang po, samasnan ko pa po lalo ing pamagaral ko. Nanuya ing sagot. Huwag gusto ka, ako. Lima, ako po, samasnan ko pa po lalo ing pamagaral ko. Bilang 2. Samasnan ko pa lalo ing pamagaral ko para alipat lang magkasakit hindi. Samasnan ko pa lalo ing pamagaral ko para alipat lang magkasakit hindi. Nanuya ing sagot. Wah, kagaling mo, kata. Samasnan ko pa lalo ing pamagaral ko para alikata magkasakit hindi. Bilang 3. Sopan ko, patlang naman po deng masakit a kalulong tao. Sopan ko, patlang naman po deng masakit a kalulong tao. Nanuya ing sagot. Huwa, gusto ka, la. Sopan ko la naman po deng masakit a kalulong tao. Bilang 4. Ing anak megsumikap patlang lalo king kayang pamagaral. Anak, megsumikap patlang lalo king kayang pamagaral. Nanuya ing sagot. Huwa kagaling mo, ya. Ing anak, megsumikap ya lalo king kayang pamagaral. Siguro sabik na ka ulit para basan ing bayong kwento. Oy nina, ing asahan mo. Sana kapulutan meng aral ban kanita agamit me king pamilya mo. Ing pamagat na ning kwento, ing matching at ing pagong. A sinulat ng Virgilio S. Almario. Misan ay alto, ikit neng matching ipagong king dalat. Kitnan ne, no ka rin kamunta. Mantun kong pamangan uling ala kong kanan king atlong aldo, nga nang may kibat ning pagong. Ako man maranop po, pakibat ng matching, at uling parew katang maranop, biyabe kata at mantun pamangan. Meging mikaluguran la at mipagkwento, kabang maglakad la king dalat. Bayula pa, mi parayo, may nakit siyang kabungkos asaging imatching king tanaman. Kasantingdang akakit, anaking tulana. Akakit mula, putang na king bagong. Bala mo, alala sa kulala. Medyo malabog ya panakit ipagong, kaya enala akakit ding tuturo ng matching. Dinapit la king tanaman at
ikit talo. Anala katula ning mikaluguran. King itsura damo ding saging kakabsin nalo. Uling miyukyat king tanaman ipagong, maybe saya imatching na yanamong diling mukyat at manukse niyang bunga lalam para kang pagong. Miyukyat ka imatching at patenti yang linuklok. Inumpisan na lang inagdal ding mga santing abunga at pengan nala. Keling wane ing manaya king lalam. Manya dya ipagong pero magkunwari yang alang daramdaman. Pati balat apanganan no at dininan ing kaluguran no ang magmakalunos. Ikwanang mikapaling pagong at mimwaking gewa ng matching. Inisip ng gumanti. Kapang magpakabsiya imatching, menipong yang kabalbal at kebit na laking katawaning saging adalana ng matching. Kaybat na lang kebit, sinalikot siya king bikan ning ngungot. At inyang busbus ing bikan, nung nuka rin niya makasingap angin no. Dalangan apangan ning matching ding saging. Deng aliwa, lulot lapaking mapilan ayaldo. Inyang tipane, megkasakit siya uling mataramla ring kabalbal alege ng pagong. Nga sugat siya gamat, isipan niya naman kansyan ipagong. Pentun ne, akit, may pagalyaking kakapantun. Linuklok ya king bikan, nung nuka rin niya ipagong. Ulin magkasakit ne king pwesto ng pagong, may kapagkangyeya at dimdam neng matching. Tinasne ing bikan at ikit ne. At tsuka mo palaken, mga di nakangeni ban miligtas siyang biemo. Anang megasita ning matching king muana. Magsadya yung panikdik at api. Pepa mininane ing pago, ing sanang buri ng paralan king pangamatena. Mek makalunos siya'y pagong kang matching. Agyang ing sano ka rin, puwera mo king danom. Anang migmakalunos ning pagong. Minisip ya'y matching. Binwat ne at inatsa king dagat. Kabalagsena ning pagong king dagat, sinagakgakya king tula at anang sinabi, Oy ning baleko, salamat at binalik mo ko. King kamwana ning matching, tegal ne king kalibutnan uling biasang kawe, may lumot yo. Manibat kanita, deng dating mikaluguran ngeni, mi patelo. Lawenta mo ngeni, nung aindin dyan me, ing kwentong kekang binasa. Bilugan ing letra ni gustong sagot. Bilang 1. Nino reng mikaluguran. Nino reng mikaluguran. A. Kabayo at ing suso. B. Kuneho at ing pawo. C. Matching at ing pago. Uwa gusto ka. C. Matching at ing pagong. Bilang 2. Nano ing gewada. Nano ing gewada. A. Mentun lang pamangan. B. Mentun kung pamangan. C. Mentun yang pamangan. Uwa kagaling mo. A. Mentun lang pamangan. Bilang 3. Nano ing may gamit salita para kang matching inyang sinabi ng maralot ya naman. Nano ing may gamit salita para kang matching inyang sinabi ng maranop ya naman. A. Ako. B. La. C. Tamo. Uwa gusto ka. A. Ako. Bilang 4. Miyabe, patlang at mantun pamangan nga daring matching ampong pagong. Nanong pamalit panlagyo ing mababating king telatag. Miyabe, patlang at mantun pamangan nga daring matching ampong pagong. Nanong pamalit panlagyo ing mababating king telatag. A. Ako. B. Kata. C. La. Uwa gusto ka. C. La. Bilang 5. Mga di patlang nene para hindi mo anang matching kang pagong. Nanong pamalit panlagyo ing mababating king telatag. Mga di patlang nene para hindi mo
anang matching kang pagong. Nanong pamadit panlagyo ing mababating king telatag. A. Ka, B. La, C. Tamo. Wah, kagaling mo. A. Ka. Basan na ring telatag, dinan lang ustong bantas o marka king tawli. Tukyan ang ustong paralan ning pamanyulan. Bilang 1, malagi nala remalan kakasable. Makananuya dapat isulat ni at nanuyang bantas o marka king tawli. Wah, stupa. Malagi nala ren kakasable. Magumpisaya keng maragula titik ing malangi at magwakasya keng tuldok. Bilang 2, lungog ka ba, eskwela? Lungog ka ba, eskwela? Nanuya ing sagot. Wah, kagaling mo. Magbisaya keng maragul at titik ing letter L keng lungog at magwakasya keng tandang pananong. Bilang 3, atin silab. Atin silab. Nanuya ing sagot. Wah, gusto ka. Magumpisaya keng maragula titik ing atin. At magwakasya keng tandang padamdam. Bilang 4, kinabsi kayo ba? Kinabsi kayo ba? Nanuya ing sagot. Wah, gusto ka. Magumpisaya keng maragul at titik ing mumunang letra na ning kinabsi at magwakasya keng tandang pananong. Bilang 5, linibot la ding miyapo king plaza. Linibot la ding miyapo king plaza. Nanuya ing sagot. Wah, kagaling mo. Magumpisaya keng maragul at titik ing linibot at magwakasya keng tuldok. Basa niyang makuya da kwento at isulat la rin gustong spelling da ring panyalitang makakawon king bulis. In pamagat na ning kwento, Simbang Bengi ng Justin Luis G. Ramos. Mumunang Simbang Bengi, masayayaywan para nanuya ing sagot. Huwa gusto ka, Simba. Anak niya pa mo iwan, na kadagul na maginyang nanuya ing sagot. Huwa gusto ka, pari. Kasunod a kaun, nanuya ing sagot. Huwa kagaling mo, mahilig. Mahilig yan naman mangoleksyon santo at lagi ang mga di. Magumpisa na ing nanuya ing sagot. Huwag gusto ka, misa. Nagumpisa na ing misa, anyang ikit na la, ray anak, king kagulutan na, midadaldalan la. Ena at pigilan wan, sabyanan na la reng, nanuya ing sagot. Huwag gusto ka, anak, na ela magkangye at makiramdam lang masalese king pari. Deng anak, tinahimik la at may kiramdam king pari. Mayari na yung miso, iwan aneng kasaya. Basan na ring telatag, idrawing ya ing puso, nung gusto ya pangasulat ing salita. Idrawing niya ing star nung Maria. Bilang 1, dinenan na akong bukalak ning maglolo ko. Dinenan na akong bukalak ning maglolo ko. Istuya ba pangasulat ing bukalak? Nanuya ing sagot. Huwa gusto ka. Starya ing sagot. Bilang 2, minuli kami napon Pampanga. Minuli kami napon Pampanga. Istuya ba pangasulat ing minuli? Huwa kagaling mo. Pusuya ing sagot. Bilang 3, sikit naya inipan ko anyang mengan kong candy. Sikit naya inipan ko anyang mengan kong candy.
Gusto ya ba pangasulat ing sikit na? Nanuya ing sagot. Wah, kagaling mo. Star yo. Bilang 4. Sinalikong chilasne plaza. Sinalikong chilasne plaza. Gusto ya ba pangasulat ing chilasne? Nanuya ing sagot. Wah, kagaling mo. Star yo. Bilang 5. Anyang pakos en itlod kami karinino ampo ni nami. Anyang pakos en itlod kami karinino ampo ni nami. Gusto ya ba pangasulat ing pakos? Nanuya ing sagot. Wah, gusto ka. Star yo. Basa ning telatag, pilinan ken kahon at isulat king gulis ing gustong pamalit panadyo. Ding salita ken kahon yapin la ding kaku, keka, kaya, karela, kekatamo. Bilang 1. Oy ta isam at inyang dadalan libro. Ing libro patlang yo. Oy ta isam at inyang dadalan libro. Ing libro patlang yo. Wah, kagaling mo. Kaya, oy ta isam at inyang dadalan libro, ing libro kayayo. Bilang 2. Himila ang poynilo makatuknagla king metong abale. Masanting ing baleda rimila ang poynilo patlang dito. Himila ang poynilo makatuknagla king metong abale. Masanting ing baleda rimila ang poynilo patlang dito. Wah, gusto ka, karelo. Himila ang poynilo makatuklang laking metong abale, masanting ing baleda rimila ang poynilo karela ito. Bilang 3. Madakalya perang bakal yose, menak pagyaing 20 pesos. Ikit neng pilar ing 20 pesos king dalan. Kitang nakang ose, patlang niya ba ining 20 pesos? Madakalya perang bakal yose, menak pagyaing 20 pesos. Ikit neng pilar ing 20 pesos king dalan, kitang na kang ose. Patlang niya ba ining 20 pesos? Uwa, gusto ka, keka. Madakalya perang bakal yose, menak pagya ing 20 pesos. Ikit neng pilar ing 20 pesos king dalan, kitang na kang ose, kaya kaya ba ining 20 pesos? Bilang 4. Atin kong aso, lagyo na brownie. I-brownie, patlang yo. Atin kong aso, lagyo na brownie. I-brownie, patlang yo. Uwa, gusto ka, kako. Atin kong aso, lagyo na brownie. Ing brownie, kako yo. Bilang 5. May nanamyang madakal agule iyaling beki. Nga nakareng anak na, patlang-langan den guleng areni. Mena namyang madakal agule yaling beki, nga nakareng anak na, patlang-langan den guleng areni. Wah, kagaling mo, kaya katamu. Mena namyang madakal agule yaling beki, nga nakareng anak na, kaya katamu langan den guleng areni. Basan tayong kwento pamagat no, Tara, Tanam Tamu ng Justin Luis G. Ramos. Kanyang misa ni Eldo, marano niyang medising iyaling Nora. Kinising nala ring adwa ng anak, ni Oscar ing pangane at ni Manolo naman ing bunso. Migising na kayong adwaken, makaapag na ing almusalyo, nga ng aling Nora. Opo ima, talakad na kami pong kuyang nga ng Mekibat Manolo. Anyang magalmusal na lo, abanggit ng aling Nora na mananaman lang gule keng mula do. Eya bisa i Manolo kasi burina mamyanong yo. Ako po ima, sopan da ko pong tanam gule. Nga ng Oscar kang imana. May bisa yay aling Nora pero atin kondisyon. Ikaming adwang koyang mong Oscar ing mananaman, di ka naman Manolo, maglinis ka kening bale.
nga ng Aling Nora kang Manolo. Sige po, ako po ing maglinis bale, nga ng sinagot Manolo kang Imana. Anyang megumpisa na lang mananambule, king mula di Aling Nora, ang buong Oscar, akaling mandang megdalang pandiling. Hinaus ng Oscar, iwali na. Manolo, kunan me pa itang pandilig lalam lababo, katuan meng danum, nga ng Oscar kang wali na. Eya bisang mamintu i Manolo. Sinabi ng Aling Nora kang Manolo, ika ing bunso kaya dapat pamintuan me ikoyang mo. Me mintuya agad i Manolo. Anyang aabot na neng Manolo ing pandilig nga ng Oscar, kaku me ibe ing pandilig. Mayari na lang naman. Milabas ing mapilanaldo, madakal ne bunga reng tenam dang huli king mulada. Anang sinabing Aling Nora kareng anak na. Kaya katamulangan ding guleng areni. Pwede talang iluto at deng aliwa pamisali tala. Masayada lang lepot tunggal-tunggal deng gule at megluto lang pakbit para ulangan da. Pilina ni gustong pakibat kada talatag. Ilagay king gulis ing gustong pamalit panlagyo. Bilang 1, ing lagyo ko Oscar. Ako, ika, ing pangani ng anak Aling Nora. Ing lagyo ko Oscar. Ako, ika, ing pangani ng anak Aling Nora. Uwa, gusto ka. Ako, ing lagyo ko Oscar. Ako ing pangani ng anak Aling Nora. Bilang 2, matamad, hu, ya, i Manolo kapag utos neng kuya na. Matamad, hu, ya, i Manolo kapag utos neng kuya na. Wak kagaling mo, ya. Matamad ya i Manolo kapag utos neng kuya na. Bilang 3, sabi ng Aling Nora kang Manolo, ika, iyo, ing bunso kaya dapat panintuan me ikoyang mo. Sabi ng Aling Nora kang Manolo, ika, iyo, ing bunso kaya dapat pamintuan me ikoyang mo. Uwa, gusto ka, ika. Sabi ng Aling Nora kang Manolo, ika ing bunso kaya dapat pamintuan me ikoyang mo. Bilang 4, nga ng Oscar kang wali na. Kaku, keka, me ibe ing pandilig. Nga ng Oscar kang wali na. Kaku, keka, me ibe ing pandilig. Uwa gusto ka, kaku. Nga ng Oscar kang wali na. Kaku me ibe ing pandilig. Bilang 5, madakal na tinupong gule anang Aling Nora. Karela, kaya katamu, langan ding guleng areni, pwede talang iluto at deng aliwa pamisalitala. Madakal na tinupong gule anang Aling Nora, karela, kaya katamu, langan ding guleng areni, pwede talang iluto at deng aliwa pamisalitala. Uwa gusto ka, kaya katamu. Madakal na tinupong gule anang Aling Nora, kaya katamu langan ding guleng areni, pwede talang iluto at deng aliwa pamisali talang. Tandanan, ing pamalit panlagyo, gagamitan pamalit kareng panlagyo o lagyo daring tao, lugar o bagay. Ing pangalan ng object, pamalit ing pangalan king telatag. Ing possessive pronoun, salitang sasabing pamagpandi. Halimbawa, kaku, keka, kaya, kekatamu, kekayo, karelo. Ing mumunang letra ng telatag, magumpisaya, king kombensisyon. Tasan tayong kwento, ing pamagat na, ing malugod na anak ng Justin Luis G. Ramos. Atin anak ang malugod kareng pengari na, ing lagyo na O.B. Ramos. Mag-aral king San Juan Elementary School. Atin niyang ima ang pong tatang. Itatang na Magubraya, Manila at iimana at Chuyamo Baledo. Bisa ni Aldo, may sakit siya imanang Obi.
Anya ay isip ng Obi, yan na pamong maglinis, magluto, mamiti, at sesende imano. Anyang megaling ne ing imanang Obi, megpasalamat siya king kayang anak, king pamanyaw at pamanyese anyang masakit yo. Minulia iba't obra itatang ng Obi, at kinwento ng ima ing gewana ning karelang anak anyang masakit yo. Malugod ya talaga ing anak tamo, dagdag na pang sinabing ima kang tatang. Di nan lang gustong pamalit panlagyo pronoun king dulis. Bilang 1, nanuya ing sagot. Uwah, gusto ka, ako. Bilang 2, nanuya ing sagot. Uwah, gusto ka, ya. Bilang 3, nanuya ing sagot. Uwah, gusto ka, ako. Bilang 4, nanuya ing sagot. Uwah, kagaling mo, ako. Bilang 5, nanuya ing sagot. Uwah, gusto ka, ila. Ako, Obi Ramos, mag-aral ko keng San Juan Elementary. Magobraya, Manila, tatang ko. Kenyang bale, iima. Ako, adyang mapagal ko, iba't eskwela, sasaot ko pa rin ampo, ako din ing manalaga kang ima ko. Ila ring inspirasyon ko hindi. Hanggang mo, Kenny. Salamat!